بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 31 وتصبرين سواق. فعل مضارع مضارع فعل يمدح maqtayt je maqtab jatat deb keladi. Ya'rifu tanıyt, tanып жатат. Бұл ошо fe'лдин алдынан ya келсе, ya t'ler келсе, ошо fe'l mudari болот. Алар ошо келерки чакка же учур чакка өзгөрөт. Ябсуру келерки чак болсо көрөт болот. Эгер учур чак болсо көрүп жатат. Экөөгө тең ябсуру деп айтыла берет. Годан эртеге, ба'да годин эртеден кийин, галибан көбүнчө, дайман дайыма, кесирон ма булдан көбүнчө, көп убакытта, калилан ма аз убакта, аз учурда, руббама балким, көбүнчө, ямдаху мактайт. Эndi şu fe'lдин алдынан ma'ni keltirse, тескерisi болуп ма ямдаху мактабайт, ла ямдаху мактабай жатат, юмдаху бул fe'li majhul деп коет, макталынат. Ма юмдаху макталынбайт, ла юмдаху булдан макталынбайт. Я'рифу таныйт, ма я'рифу таныбайт, ла я'рифу таныбай жатат. Ю'рафу танылат, ма ю'рафу танылбайт, ла ю'рафу танылбайт. Ябсуру көрөт, көрүп жатат, ма ябсуру көрбөйт, көрбөй жатат, ла ябсуру көрбөйт. Юбсару көрүлбөйт, ма юбсару көрүлүнбөйт, ла юбсару көрүлүнбөйт. Ла ямдаху, ла эми келтирилсе, бу ta'kid үчүн келет. Ла ямдаху анык, анык көрөт. Саямдаху fe'lдин алдынан мына синди келтирсе, бу жакын арада. Ла ямдаху бул ошол анык мактайт. Саямдаху жакын арада мактайт. Сауфа ямдаху бир азда, бир аздан кийин мактайт. Сауфа ла ямдаху бир аздан кийин мактабайт. Кад ямдаху эndi fe'l mudari'нин алдынан кад келтирилсе, кеде мактайт. Кад ла ямдаху кеде мактабайт. Кад мадаха эndi fe'l мадинин алдынан келсе, кад чындыкта харфи тахкик болот дагы. Чындыкта мактады деп, бул анык мактады деп бекемдейт. Кад арифа анык, чындыгында билди, тааныды. Кад басура чындыкта көрдү. Tasrif fi fi'li mudari. Fe'l mudari'нин sarfdalishi. Yamdahu maqtayt, yamdahuna maqtashат. Tamdahu maqtayt, бул аялга айтылат. Ямдахна көп аялдар макташат. Тамдаху сен мактайсың. Тамдахуна силер мактайсыңар. Тамдахина сен мактайсың, бир аялга айтылат. Тамдахна силер мактайсыңар аялга. Амдаху мен мактаймын. Намдаху биз мактайбыз. Бул жерде majhul келтирилип атат. Юмдаху макталынат. Юмдахуна макталынышат.
Тумдаху мақталынат аялға. Юмдахна мақталынышат. Тумдаху мақталынасың сен. Тумдахуна мақталынасыңар. Тумдахина мақталынасың сен бір аялға. Тумдахна мақталынасыңар сілер аялдар. Умдаху мақталынам мен. Нумдаху мақталынабыз. Мақталынабыз біз. Мә ямдаху мақтауайт. Мә юмдаху мақталынбайт. Лә ямдаху мақталынбай мақтауай жатат. Лә юмдаху мақталынбай жатат. Лә ямдаху бұлдағы жоғырттоғылар ілі келіптір. Лә ямдаху анық мақтайт. Лә юмдаху анық мақталынат. Сәямдаху жақын арада мақтайт. Сәюмдаху жақын арада мақталынат. Сауфа ямдаху біраздан кейін мақтайт. Сауфа юмдаху біраздан кейін мақталынат. Қоды ямдаху кеде мақтайт. Қоды юмдаху кеде мақталынат. Қоды лә ямдаху кеде мақталынбайт. Мақталбайт. Қоды лә юмдаху кеде мақталынбайт.